هذا سيكون فيدي إن شاء الله تعالى يكون فتاة program بينهم جند بينهم إن شاء الله تعالى أنا لو جلوا كلهم عندي إذا جدي كل بيتلو المعهد الوطني للدراسات القرآنية بأورغانيزان وبيت يكون سيمينار فيك بندي وجانغا ويوديكم دينا مكان أنا الحمد لله رب العالمين سيمينار وكاسي وهذا وني جن تقول كيدي ولن يبارتيسيبي أو سيمينار دون أنا إن شاء الله تعالى جن دبل دبل يبي يتوب بدم أنا يتوب بدم أنا بدم وجانغول يوغا جي آية القرآن والله سبحانه وتعالى تبني هو المهم أنا سيكون فيدي وصنعول تونا جماعة أجوب بهاجو المؤمنين سيني في دولة أو برنامج أنا سيكون فيدي وبريزنتول مكو باب مين سيني في دولة أو برنامج أنا سيكون فيدي اليوم تاي حال فينا بينك كلهم هول بينك كلهم ولا كميوتي إنك مكاني ويودي برنامج كلهم إن شاء الله تعالى أنا سيكون فيدي وقت ميكرو كان سوكي wona de goto participe be on dawra do wona kam be ko yewti ko be hitu e dawra ko be hitu e rek ko araysi dum do fetti ko sendutugol diplôme ji din araysi dum do fetti watte micro kan e goto e mawbe meden be do wona kam be ko yewti ko be tindi ko e jonde meden do araysi dum do fetti watte micro e ko so imam be meden be ko jundiro be ko anori wayno inshallah taala are to pere are nder nen ko jangu no yende ko jangu ko yogaje alquran are en nodda musiddo meden goto maake der Muhammad Alfa Sow wala daga jangana do yoga e aayeje ko utudere jodde meden inshallah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Ada sebelum fikir ko sanu kon jama me dan sir ko gobe ada not day mo ba me market be alaji Muhammad Ali Jallo e sanna ay jama to sir ko inshallah alaji Muhammad Ali Jallo Assalamualaikum jamaatul muslimin. Alai insan ini masa bilang Islam. Ada dia kata ini jemaah untuk orang yang besar orang betul, orang orang. Orang kalau ketemu orang kalau tanya muslim, saya besar orang betul. Jazakallah khair. Hai sebelum berfikir, present mau bermain sen pendo, ada mengenai temu profesor Syekh Mahmud Balde, present dengan jamaah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aray present be yoga ke ko ba seni be fi tawde dal ko moderato. Ada pagi pun yang dari jamaah fu ya fagon ke bawah present de jamaah fu ada fono handa present de ko supaya ga be sabu fando tamu present de mendong ada yang fu to present ko de woni do kamu ko be bui present de ga bagbe yang fu to present ko kamu ko be alhaji Usman Jan menjadi Al-Quran Karim Markas Usman bin Affan ya tamu kami kodo men munjal Qur'an haray biseniga sembi ngone ko borato ala teddo la jamaa sino feddi en president jamaa tamu ko be kadi Ustaz Ahmad Bokum lo kat no jaa ati be fudda ko min do Qur'an ko len men laji da do ko dula wete dal bambeto ala kambe kadi be toli do biseniga sembi ko en teddo la jamaa e welo ko sani ko toli ala kadi de wonde do e kam ko be Ustaz Ahmad Wuri sefure kambe ka tori do kam men fondateur ko limiero ay bi kan no gedi be do le ko tete no wonde le ko Al-Qur'an jango gar ko saudi yanti kullatul hadith kambe kadi ko seni sembe gole do so feddi de wonde ga kadi kam ko men tuddu Ustaz Abdullah be fo gel de ko baya do kambe kadi mar dulaji be tori do e wonde ga Ustaz Abdul Wahab Nasru bono geli be kambe tori do ala be jaa mo jande men ko mahadul watani li dirasat al islamiyya ay de woni raka de mo be kam ko be ni ba mo be Ustaz Sulaiman kambe kambe tori do ala ko dum ko jabaaw no feti de woni ga mo be kadi tete be mo sembi mo ja afar sunna gibi Dakar ha yoti bisa ha yoti dagine kala mo de ni do kel galo sunna mo be ti manbe dum ko jamma be nabi ro ala jumu hara be tori do ada problemi dengan nanti dia lagi pun takwa dia terus dia ada waktu menghormati muttaqin ada kan meseni dosen minggu lagi tori mabe astofit ni kan dia won diga karam ko be jannat yo do dia mo Ustaz Isa dia berjamaah Islamiyah kan pega Ustaz Julde kan do berjamaah bude jamaah Islamiyah kuliah hadis bermakna pega won diga kan Syekh Mahmud Jallo wonɗo hujjide Al-Qur'an ɓe fof gelde laggina ɗo kamɓe kamɓe ɓe cohli ɗo ɓe seeni yen tawde nde e daltummodira ɗo aray noon holle mo présenté ɓe no kuuɗi en wata présentude jama o fof aray kadi ɓe wonde ga e karmokoɓe men jangguɓe Arabie Saoudi Cheikh Aboubacar Balde jamia wiyeteno ha e kamɓe kadi ɓe toriɓe ɗo e ɓe imamuɓe ɓe sakkitiɓe to senaji ɗo kamɓe kadi ɓe tori ɗo ɗe wonde e maɓɓe ɗo aray nde darowonawo ɗo nanti jamaah kadi mo be docteur Kamal Wuri be ko lawo Incha'Allah kambe yandere fu de docteur be tawe aray jamaah ya mo de haske wala do ko te programme jazakumullah khairan assalamu alaikum
ara ka dusal jam da islam men no sey de mata toli mabbe ular jami ga sey do ka ka tindu ma jamaa fi en tawde sey bi ne du wa to del programma che va a quello allora io vorrei che un po' esempio con un بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين وعلى اله واصحابه والتابعين. يجزي الله سبحانه وتعالى الجميع ويجتنبهم ويدعو نعمة ما كنتم إذا نسيبه كان قدوم الله سبحانه وتعالى نسيبه محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الله كمل على مكر سبعة دكتورنا إذا هولا تبتنا نقول الله يومين نسيبه نوم يمكن قلنا قال تبت هولا لا بنا مفتدى تمنو إفيد إلى جميع ملوك على يتم يتورى الله سبحانه وتعالى يجود مكر يجود رينغو مكر فوق يجود سحبا مكر فوق شكرا يجود لا والمكر ونحن نرجع اللهم آمين. هذا يمسك بتجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كويل ويل مولا نانو مناسبة تيبلو تكونغال مولا نانو الله سبحانه وتعالى تدي متجيا لبولو نيو نقول مصيبة دي جون كيلو جون تواتارا وفي الإسلام هنا يولد نافي يولي بفوتي جادونا ونافي جودا جادونا ونافي مبلغ كوني جادونا وفي دفتر الله بسنة الله صلى الله عليه وسلم. سيوتي لوكالي كوبلو مو نيانو بتكونغال مولا نانغال وأنا أقول أوكاتا جيا لبولو يتوم ديمو إسيفا أنا مبلغ بتوم ديرو أولو كوكالي كتوم ديرو tummodira ɓen hitti nokku ka tummodira ɗon hitti sabu ko tummodiramo kañum kadi hitti haɗa teddungal ngal ɗo tiɗi e hoore meɗen en yetti allah subahanahu wa taala e weltanike mo e jarnimo e ɗo wonema ɗo haɗa si yewtimo ko yewtide e konngol angol ko ɓeydugol andingol jama o ma andintingol jama o e fi ngaltuɗal tumbedirngal e ɗo sabu muɗum ɗulle ngaltuɗal wiyetengal almahadul watani li dirasat al qur'aniya المعهد الوطني للدراسات القرآنية Institut National des Études Coraniques. Hari ngal dal woni ko tumoni ben do e yimbe mudum. Hari ngal dudal funtu ngal jami islamiyya Madinatul Munawwara. Ko do woni ko ngal dudal funti ngal leyno angal yoti do. Do woni ko ide magal ko jetta fere mudum ko don ko jetta wadugol dirasa e plan hutta no ngal yarata no ko do ko jetta are ko on janga do woni ko rimi gal dudal ko stay woni no sellira no wolire no are ko sabu magal sinjede ko beydugol sembingol dude mede munjinede alqur'ana den tambito sukabe wonbe yamte be ngeden dude wawabe feƴƴande ka dude den haadani de don be neddo hay goto wawata kanyum to wodude piji di fu so tawi woni dudal ngal munjini tay ko alqur'ana ha sellinani mo iyangal tay ko haalo be waawi hare o maad meɗen ɗo feƴƴanemo ɗon yuɓɓidiranamo ñawoje tajwid ɗen nadari muɗum e abiyaji muɗum e mansour muɗum walla fati muɗum yowidiranamo ɗum ɗon e ayaja ɗen hara kala pay ɗum ko jangi talibajo so jangi aya o ñawore kon ton non seulement mo wawi gollitirgo ñawore nden ka nder ayaje imo andi kadi ko honɗum o waɗi ɗon imo wawi kadi wolangol ma dalil muɗum hare ɗum ɗo no tawa e fandundeji kañum tuɗal ngal kañum maha ɗon watti ɗum no nde tawno ɗe andi hunjagol qouran na hunde welde fi ko ɗum waɗi nde duɗal hunjinongal tawata hungine jannoray langue arabe on haala arabe kan e sharia on no metti fi moƴƴa ɗum ɗon alamiya na emin ɗo tum mettani arabe saudite no woni toon duuɓi boyi duuɗe maɓɓe ɗen noya duuɗe meɗen ɗo ko hunjingol qouran sellinana pen ɗum tajwid ha e niveau ka wiyeteno gasa 50 à 60%. amma ko feƴƴata ɗon kon feƴƴanta ɗon pay ɗum ko ma o iway ngal duɗal ɗon o yaha e duɗal ngo kadi duɗal ngo wontirngal sengo dow on makala ɗon idan sukaɓe meɗen ɓen no haani so ɗon jigi qouran noon ɓe jannga luga arabiya o luga to qouran o
ɓe fama ɗengal arabu ngal fiyo ɓe wawa famude o alquran honno woni e wolude si woni ɓe faami ɗum ɗo ɓe wawa noon kadi famude ñawoje sharia o e nder e tahasusaji muɗum ɗin seeɗa ka fiqhu seeɗa ka hadith seeɗa ka tawhid e non noon ɓay ko seeɗa seeɗa neɗɗo mo fuɗɗorta ha joni ko wonde wiide seeɗa ɓay ko fewdo seeɗa woni koɓe fewdi na ɗum haɗa ɓe hatojini e buy haray ka raɓɓiɗinde ko ɗum ɗo woni fandude sincugol o ma ɗo ko fi tambitagol sukaɓe meɗen hunjiɓe qur'an hara ko ka lekkolji français woni janggude ɓe arsi kaka tamo janngol ɗengal arabu ngal janga ko yowndi komi sharia o haray o ma hat meɗen ɗo ko ɗum ɗo woni ko waɗanta kañum e sukaɓe mbirillahi taala haray ma ɗon no udditi programme ji seeɗaji ni programme ji buyno toon konde toon no piiji ɗin buy fuɗɗodata ko seeɗa seeɗa haray hiɗe udditi toon taw seeɗa e muɗum no tawa eɗi mbaramiji udditaɗi barnamiji wiyeteɗo التأهيل العلمي التأهيل العلمي برنامج préparé ɗo talibaji o fi ɗaɓɓugol gandal neɗɗo simi ka alquran haɗa wona kaw ganno kono haray o heeɓi no hannde kadi ɓe gandalngal waalo mbiɗa o heeɓi ɓe alquran naati e ɓernde men udditi hoore men hakkille men yaaji hannde kadi ko jonɗa mos ko hunjete a jiɓo to tawi ko nasi o yarnama ko lekki ɗo o yarna ɓay o ɓe wiya ɗumino hunjil kono o hunjoto heña heñade ha ɗo newanimo haray kadi kala ko jannuɗamo no waɗi ka tugganamo sabu gande sharia fof ko alquran woni ko humi sa jannimo fiqhu addana mo dalilo ka quran a jannimo tawhid addana mo dalilo ka quran ina no barnamiji ɗon ko barnamiji mo duuɓi tati woni ko jangete ko jange telen kikiɗe kadi ɓay sukaɓe ko yawoɓe l'école wono miɗon noon ko sukaɓe gaynuɓe hunjal quran woni ko visa yani ɓe sortodiri e duɗal ngal ka hunjagol ɓe gayni hunjade on tan ɓe hunjoto noon 15 heures 18 heures ko on ɗum tan o duɗal ngal ɗo o ma han ɗo waɗani ɓe jannga ɗon ɗi baramiji ɗo e nder balɗe nayi e alkamisa e juma e asewe e ala ɓe jannga ɗum ɗon e nder duuɓi tati biidnillahi taala ɓe yaltide e diplôme fotodirɗo e yerodirɗo e diplôme de lycée meɗen ɗin ɗo hara o tigi no wawi waɗirde mo takdim e université ji ɗin ka yaasi ka leydi arab fi kontingol dirasa jamiia so tawi mo yiɗi waɗugol tahassus sharri o approfondi sa o luggina e nder muɗum hay ɗum ɗon ɓe yoga e barnamiji wonti toon no jeeya e muɗum barnamiji has fi tajwid barnamiji mo lebbi tati janguirteɗo télé kikiɗe 15 heures 18 heures e nder balɗe tati e nder yontere men alkamisa e juma e asawe haray ɗon kadi ɓe jannete defte ɗiɗi ɓe jannete matnu tuhfatil atfal ɓe janne matnu jazaria ɓe hunjinede so tawi hawri hari ɓe hunjaki ɗe ɓe sarhanede sarhande humidirgolɗe e tatbiqati ɗi ɓe sarhanede sarhande humidirteɗe e aya jalqurana ɗen hara so janjuɗo woɗɗo ko qur'an no wiiron no mowma walangol ñawore nden o addane dalil noon ka jazaria ma ɗum ka toffa hara o complexe hay hunde o mara no jeeya e baramiji ɗi waɗɗen toon barnamiji wiyeteɗo adabtu al itqan sukaɓe men ɓurnoɗo hunjinode ko neeɓi askalji aduna helniɓe ha ɓe koɓe hunji kon ɓe wawali jogade ha ɓowra ñiiɓa e juuɗe maɓɓe haray ɓe waɗana toon baramiji hurra yani programme o humaki ay hunde kanko gurdam makko ɗan no yarata noon programme o yaara noon fiyo waw rewtagol o ɗiggintino siko wawa wargol ñallan siko warowo balɗe ɗiɗi siko warowo balɗe tati ɗuuɗi ha ko balɗe tati o arata ɗum ko télé mbimbi jeɗen ɗum no waɗira ɓay hare ɓeeɗo ko gollaɓe gila mbimbi ha kikiɗe komi rewɗo o ƴetta darse makko mo fey ƴoya e golle makko ɗum ɗo na fi sukaɓe sewɓe ɓe ko fi sukaɓe tawɓe no mari responsabilité ji goo no jeeya baramiji ɗiwtuɗen toon barnamiji ƴettugol ijasa sukaɓe ɓeɗen gonɗi ɗo no hunde qouran no sellini tajwid moƴƴa no duwa heɓugol ijasa silsila tokkodirɗo ha hewtinuraɗo sallllahu alayhi wa sallam fiyo teddungal ɓeyɗo e hunjande maɓɓe nden kono wirngal no heeɗo no hakkude maɓɓe e karamkoɓe jogiiɓe on ijasa ɗon ɓen no duwa heɓagol ko moƴƴina hakkude maɓɓe ɗanna ɗo wawa hewtingol talibaji on e cheikhuji on no andano muassasa ko wawi waɗude ko chaque farde wawata waɗude ko an ɗo hiɗa yeto ha dartugel juuɗe cheikhuji ronka feere few yaha ɗo e muassasa ma han kaalijo ɓe windani kayɗe e docteur kalima e ousage kaali yo heɗanoma o jaɓa o heɗanoma naariɗa o sali fi an ko an kowoni no o ɓeeɗa ardantamono an a farda wawatamo ardande noon haɗa o barnamiji ɗum kadi ino toon no jeeya e baramiji waɗaɗi toon barnamiji formugol janne ɓen kaduɗe alquran haɗa o barnamiji ɗon ino toon barnamiji jangguiteɗo hitande wotere ɓe jangga e mawadji ko yomodiri e jannugol alquran e sellingol alquran e longingol alquran e rewtingol e dartingol
ko ɗum ko jangguete ɗon nder hitande wodere fi ɓeydugol perfectionnement kañum jannane ɓe men e kaduɗe meɗen haray ɓayna jutti baramiji duuɗo ton no jeeyi baramiji ɗuɗan ay maha ɗo waɗugol riaya duuɗe meɗen alqurana ɗe duuɗaɓe ɗo joni sino woda ɓe mara toon sukaɓe sappo sukaɓe jeɗɗo ɓeɓe falal jande tajwid maha ɗo no wawi ɗaɓangol ɓe jannowo ɓe ɗon tajwid forma ɓe ɗon warnaɓe no fodi place arabe e so tawi kadi koye maha ɗo dartinanɓe ɓe faala e fiwano jonnugol shahadat ma wona ko nantata e muɗum no fof riaya hiwugol rena wattana ila e duɗe ɗen maha ɗum ino mari haɗay kala hatto yimɓe ɗi service ɗi yewtayi ɗo fof woti no wawi yewtude kama hatto inchallah o hen ɗo tafasil ko goɗɗum ɗo haɗen ɗo dorowo ɗo e wallahu taala alam wa sallallahu nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. ay ewertitude e nde ɗanginanɗen ɗo teskalla subhanahu wa taala yona nafine haray si ɗum ɗo feƴƴi ko ɓe noddor goto e participe ɓeni o dawra ɗo e woda kamɓe kadi koɓe yewti koɓe yimɓoɓe dawra o koɓe yimɓoɓe kono aɗa noddana cheikh ahmadou wori ba e cheikh ɗo batte maɓɓe konoɓe soɓɓema يا رجل الله يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sahabat maɓɓe ɓe kala ittuɓe ɓamaɓɓe a ñandedannogatani haray so ɓe feƴƴi ko weddata ko jama o fiiniɓe rewɓe fof yanen ɓe taw sadi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray so ɗum noon feƴƴi ɓayna en jumno yewtere nde haray fayda ko ko ɓe maaki ɗo kalimatu musharikin haray ko goɗɗo e immoɓe amen duwa noon ƴettugo ɗum ɗo ti yewtugol tawde noon haray ɓe maɓɓe ɗon ɓurɓe lam wawgo yewtugol kadi e haray musharaka o ɓe ɓuri waɗgole muɗum ɓay heɓuno ganto seeɗa e nder muɗum haray tawa ɗo kala ɗon fof ɗon noon ɓay haray no woɗunoga tawaɓe fof hay ɓe ɗum handude e yewtugol yewtere ɓen kono ɓay haray ɓe suɓita lamɓe inñuɓe waɗu ko karmakoɓe meɗen haray ɓe noon woni e waɗgol e haray alhamdulillah ɓe tawa ɗo dawra o alhamdulillah feƴƴi e jam programme o wonde tawi haray ɓe ɓerɗi e jama o ɓe ɓeydu wakkilade haray dawra o no fettino alhamdulillah nafoore heɓike muɗum moƴƴano woni ko tawaɓe ɓen fof ka fuɗɗi ha lanni e dawayta ko minen heɓuɓe seeɗa e muɗum saabu gattoji o wallahi nafoore heɓike muɗum moƴƴano haray ko yimɓe jama o jama wakkilo ɓattoɗen karamkoɓe men ɓen e ɓe wallito e moƴƴa haray alhamdulillah ko wallitorte kono woodi e allah waɗi kadi ɓernde no laaɓi ɓe wakkila ɗi jama o ɓe ama haray ko yimɓe jama o ni ko ɓeydu wakkilade ɓattoɗen e haray no ɓe makira ɗen ɗo ni ko jangga ɓe waɗi ko ɗum programme ellaga woni ɓe banggal tajwid ko tuffa e jazzari yon noon haray no wawi wonde e woɓɓe men ɗo sikkay haray wigol ɗo joni wonde wano jannowo ma ɗum ano yayi ɓe janggude o nde defte ɗo haray tañinoto ko defte joluɗe no kono wallahi so wonde hewtiga seeko ɗon ɓe waɗanimo programme o ko tawa haray hayso tawi o rewino e muɗum so woodi ɗon ko tawata haray ino manqui e programme o no jonnirte no almuhim haray programme o ɓerɗu min komi taskitimo e muɗum haray feƴƴiri no labbira moƴƴa ɓe laaɓani jamma o heeɓe muɗum alhamdulillah haray yeru musharaka ko mi waɗi e muɗum ko nafoore heɓike muɗum moƴƴa alhamdulillah hella ka paamugol haray e ko wiyeten ɗo jama o allah subahana taala o si ittani en sija ɓeeɗo tawi iwi ɓayno wawno wonde ɓay ɓe gayni jangugol wonde suɓoro nokku koɓe seenoro toon haray allah subahana taala o arsiki en kamɓe ɓe hewtituga men ɗo ɓe tawa en ɗo haray koye wakkilo e fof meɗen ina jano ina payɗum ina suka en fof meɗen wakkilo ɗen inchallah
wonde wakkilorade ɗon seedoɗen ɗi darsuji maɓɓe kiiciɗe tafsirul Qur'an wakkiloɗen kadi heɓen programme ji goo ko yondiri ɗon e fii janngugol alqur'an o fii nonde sellirta ɗon janngugol alqur'an o haa sella komi faami ɗo kon e haray alqur'an o ko nde wiyama ko mujiza haray kala no hewtuɗa étape e alqur'an o haray goɗɗum ngono sengodol ma ɗon kadi sa ñande wo ñande si a ɓeyɗa continue janngugol ɗa wakkilade ñande o ñande a yehi hesdu ko taway ɗo ɗum noon hari ko kolluñe ma haray a ngandano ɗum ɗon joni noon haray siga ɓe ɗo koye battoɓe moƴƴa ɓe wallito e si Allah subhanahu wa taala no newna e goɗɗo arsiki mo andugol no alqur'an ar ɓe janngirte hara kadi on tigi no andi mana huno no andi sababu nusule ɗo yowodiri e programme alqur'an o ko fof haray ala ko wonani enen sina en ɓeydu wakkilade daroɗe moƴƴa dartoɗen hande ɗum ɗo koye yahanteno ko woɗɗi on tigi finance jawdi ɗuɗu ndi o yaha nokku goo heɓoya yon noon ari ha tawi ka suudu makko haray ko raɓɓiri ɗon dawra o haray feƴƴiri no laggora ɓe wallitike jama o moƴƴa haray ɗen rerdina jama o ko fuɗɗode nenni to groupe go kadi heɓo tawtoɓe hoore ɗum ɗon walla noon kadi noɓe waɗi kadi ni koyɗe programme o ɗo ko won hadis kadi jallugol ɗum ɗon fayi koye koye ɗum noon kadi fof alhamdulillah feƴƴiri no laggora hay koye koye ɓe huññinama hadis e yeɗen ɓe faaminama ko woni e nder muɗum kon ɓe dartinama ɗum ɗon kadi haray tittiyo alhamdulillah eɗen wiya ko saɗi maɓɓe ko toori maɓɓe ɓe weltaniɓe e tiri Allah subhanahu wa taala o yo junnu balɗe maɓɓe ɗen o ɗuminanaɓe cellal ngal o moƴƴina alhaaliji ɗi fof enen kadi o newnana en e wakkilagol ngol jannga jande ɗen haray ko mbi on on tigi nawyanta ɗum noon oɗi yanta ɗum noon haray koye wakkilo janggi inchallah so janggi woday ko heɓude seeɗa hay so tawi on tigi heɓade ɓuuri kono woday ɗo ko on tigi heɓi inchallah haray noon miɗo darowa ɗo haray ƴaako ɗon so tawi yewtaki ma haray faaminaki ko an ngal wawko yewtu ɗon haray e weltani jama fof inchallah ɓe sini ɓe ɓe selmin fof toɗigal sotal al waɗi sena e maɓɓe o on jewtu bakka ɗum yewtutinore kadi ka ɓeygoyeji maɓɓe e jam ɓe tawta kadi e jam waɗa joɗɗumen ndin o fof naata waɗa aljanna alhamdulillahi tawfiq wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah haray nani ko Cheikh Ahmadou golli ɗo waɗa ko wiyata seedo meɗen gueɗen sukaɓe kadi ko waɗa ko woni e hikkade ɗo joni ko senditugol shahadaji ɗin ko diplôme ji ɗi monande tawanon ɓen e o dawra ɗo waɗa ɗum ɗo kadi ko waɗante ɗum ɗo ko Cheikh Mahmoud Balde hande waɗude micro ɓe sokema. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وخير البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هري بار يد الله سبحانه وتعالى جول الله صلى الله عليه وسلم هري بيقول لنون جونيكو سند تقول شهادة جدين programme ko programme yowdirɗo e dawraji ɗiɗi no windir noon ko banderol ɗo leydi barnamiji jano wiyeteɗo ri'ayat حامل القرآن oɗo barnamiji ɗiɗo dawraji ko ley makko ɗi woni dawra arano on ko dawra tajwid taweteɗo karmakoɓe wonɓe hunjinde alqur'ana tawano e makko janngugol deftere tuhfatul atfal e matnul jazariya hunjoɗe ɗo firaɗe ɗo waɗade tatbiq dawra on o waɗano nder lebbi tati fifirgol ɗe ɗo hunjoɗe balɗe tati nder yontere kala alkamisa juma asewi gila 15h ha 18h aray ko docteur Sita Bari waɗuno on sharhu kañumma e tatbiq ji ɗin fof e mum ha gasi on sa ikhtibar o waɗa ɓeɗo karmakoɓe teɓe handi hendagol diplôme ji saabu wawugol ɓe sharhugol ɗum ɗo no ɗaɓɓiranon ɓe waɗana diplôme ji ko ɓen ɗon haray wonɗen noddude ɗo ɓe seenoɓe hen ɗo kañum diplôme ji ɗin aray no jeeya e maɓɓe Cheikh Yahya Bari ɓe gayi ɓe seeno daral diplôme maɓɓe on seeno yesso ga seene ɗo e Hajja Salimatu Diallo ɓeɗo kadi no jeeya e tawnoɓe dawra on diplôme maɓɓe on hewtinte ha hewteɓe toon ceerno Fula seeno si ɗon feƴƴi oustage ceerno Abdoullahi Diallo ɓeɗo kadi gonɓe humjinde alqur'ana ko baya ɗo ɗen gueeli
Ustaz Abdullah sen si ɗon feƴƴi Ustaz Mouhammad Ali Diallo ɓeɗo kadi kanko ɗon ɓe honñinde alquran ɓe tawno dawra on si ɗon feƴƴi Ustaz Ceerno Yahya Ba ɓeɗo kadi ko karamokoɓe wonɓe honñinde alquran on feƴƴi e Hajji Halimatu Bari ɓeɗo kadi tawano dawra on alhamdulillah kamɓe kadi ɓe tawama e heɓɓuɓe diplôme ɓe si ɗon feƴƴi Oustaz Ahmadou Wuri Ba ɓeɗo kadi ɓe tawano dawra on ɓe heɓuno diplôme on haray ko ɓeɗo fof karmakoɓe wonɓe hunjinde e duɗa wakkiliɓe moƴƴa tawegol o dawra ɗo sabuna occupation ji ɗin no heewi ɗen andi affaire duɗe ɗen na ko weli fi affaire internat ji ɗi occupation ji ɗin no woodi kenen a yalta e ara ko ɗon noddeteɗa téléphone kisan urgent kono ɓe wakkilino alhamdulillahi rabbil alamin ɓe tawa dawra on o fuɗɗi ha o lanni ɓe wakkili moƴƴa haray no laaɓa hiɗen andi ko wiyete kon tajwid on no mari nadari no mari tatbiqi haray noon alhamdulillahi en avancé moƴƴa joni ko tatbiqi kono nasari on wawama waysi wasi yeggitete joni o tigui janggay kenen nana no selli kono hara humpitaki ñawoje ɗen honno woniri o wata humidirde ñawoje ɗen e mutunuji tajwid ɗi ɗum ɗon haray no mankani yimɓe buy haray ɓeɗo wakkilino ɓe tawa ɓe wawi janggude ɗeɗo defte e charhiɗe ɓe waɗi kadi tatbiq on ɓe wakkili kadi ɓe waɗi ihtibar on ko alda e tonintinnanagol hay goto mo kala ara waɗi ihtibar on haalanni haray to Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗ ɗum ɗo fi misani hasanatihim haray so ɗon feƴƴi programme ɗimmo waɗunoɗo on ko dawra wiyeteɗo dawra fi hadith haray o dawra ɗo ko waɗanano ko taalibaɓe hunjiɓe ko duɗe e wonɓe hunjade ko duɗe kono ɓay ko fuɗɗode wona haɗi yanñe fota yakitora fayda duɗe wonɗe ɗen takko ɗo kobaya ɗo haray ko hunjagol de deftere wiyetede arba'ina nabawiya nden deftere nde Imam Nawawi waɗi eɗen andi ko wiyete kon hadithaji na sallllahu alayhi wa sallam ɗin ɗon e alqur'an on tu woni hunde ko goɗɗo hunjoto hara o firali o nafitora alqur'an on e hadis kono noon hadis on wo ama wasi tawi ennata yeggitama komin ɗo kono tinnagol hunjagol hadis on no manki seeɗa komin ɗo ɓayno alhamdulillah rabbil alamin Allah waɗi jama on no hunjade alqur'ana ko ɓuuri e sattude kon ko ɓuuri e mawnude kon ko ɓuuri e teddude kon pellet yimɓe ɓen no wawi kadi hunjagol hadisaji ɗi ko ɗum waɗi oɗo programme ƴetta fi hunjingol ɗe hadisaji ɗo firana ɗe kadi taalibaɓe sabuna faamugol hadis on no walla neɗɗanke on faamugol alqur'anul karim hadis on no jeeya ko firata alqur'an on firtamo e firo selluɗo e firo taweteɗo alda e jiɓɓi liɓɓi hay hunde donc haray en duwa wurnurtude o programme janngugol hadisaji ɗi so goɗɗo hunjiki alqur'ana on ko fanɗi fanɗi o hunjagol hadisaji temedere hay hunde waɗatamo par ce que hunñinoke ko ɓuri ɗum ɗon sattude ko ɓuri ɗum ɗon e ɗuɗude donc on ɗon fikra ɗum ɗon addi ɗum ɗo fuɗɗama e duɗe ɗen e ngal ɗen heɓuno taalibaɓe nogay e jowo wawɓe tawede o dawra ɗo ɓe hunjina hadisaji nogay ɓe ƴetti feccere deftere nden taw e nder yontere ɓe firanaɗi ɓe waɗi ihtibar e majji kadi ɓe feƴƴi hara alhamdulillah rabbil alamin buy e maɓɓe fayda ko tele wonawa ɗiɗo wonno heɓano mumtage fo heɓuɗo mumtage ɓe heeɓi darajaji towɗi haray ɗo ɗen noddude taalibaɓɓen en fuɗɗore karmakoɓe jannunoɓen ɗi hadisaji ɗo jonnen ɓe ko wiyete kon satisfaisi shahadatu shukre wa taqdir weltanagol ɓe moƴƴa e on programme labaɗo waɗuɗo ko juulirde ɗo haray ɗen fuɗɗoraɓe oustage julde sow haray ɓe aran shahada maɓɓe on shahadatu shukre wa taqdir bisimillah sene ko amir on haɓe jonna on shahada mon on ɗon haray ɓeɗo ko wonɓe janngude jamia islamia kulliyatul hadith ɓeɗo no tawa ko jannanno en ko dawra firgol hadisaji ɗen hunjina ɗe sukaɓe ɓen si ɗon feƴƴi haray ko oustage Isa sali sa tolimo nga ɓeɗo kadi ɓeɗo kadi ko wonɓe janngude jamia islamia kulliyatu sharia kamɓe kadi ɓe tawa jannan ɓe on dawra ɗon
joni haray en arde hewten taliba ɓe jonnugol ɓe diplôme jiɗin e nodde jooɓe ɓe adoto ɓe noddude ɓen fof yo aru oustad wur o jonnata ɓe en fuɗɗora markaz attabi'in mouhammad alpha bari hikka ɗon ceerno mouhammad diallo hikka ɗon saïd boori diallo e ceerno saad diallo ɓeɗo yo ar ɗo مركز التابعين دي هذا مركز التابعين لتحفيظ القرآن الكريم قصر شرن عبد الله قال بيدو فوه ابن ممتاز طيب هي كرم مركز جاجسة لتحفيظ القرآن الكريم قصر عبد الوهاب جنن بيلنون محمد سانوسي جلو عبد الرحمن جلو فاطمة بنت بري بيدو فوه كده ممتاز يبنو بيارو بينو دابلو بسم الله. نعم هري هيكن مركز دار البصيرة الحاج محمد لابيكو جلو سيدي بيلو جلو محمد الفا صو محمد صالح سي بيدو كارك ممتاز فو ما بي كوس الفا عبد الله جونتا جنو كوس الفا عبد الله جون نانتيمبي babi ko habbe do dira onon kay wonon don طيب هيك النوم مركز شيخ محمود هري القاسم جلو يعقوب با عامنة صوف شيخ محمود شيخ محمود اوكي شيخ محمود انه حاجة امينة جنة شاهدون شيخ مأبيون كو شيخ محمود كو فوزان شيخ فوزان أراني هذا حاجة امينة زوجي كي يبين عليه ورقة طيب شيخ عثمان جامي اوكي هذا جونكو مركز نور اليقين كو استاذ ووري انكو جنانتم be shahadaji din ko ustaz Jabi Dar Salam Ahmad Wuri ba onnon kadi ko Mumtaz hebi Abdul Karim Diallo jayyid jiddan Muhammad Ali ba Mumtaz Muhammad Ramadan ba Mumtaz walli mi yahi ko to be dum oɗo jonnino Cheikh Ousmane Diaby jonɗen ɗo jon ko Cheikh Ousmane oto hinomo Cheikh Ousmane Jamet Al-Qasim hinomo طيب Ismail Dia Aisha Bari هراي هيك كتدوك مركز أمهات المؤمنين شيخ عثمان ومن جامعة القاسم كم جنن تنبيرو Aisha Bari man سعيد بن محمد رمضان كنت جاي وين يا محمد رمضان محمد رمضان با إسماعيل جا عائشة بري وبيرو وني يونغال دون ألبوم بيرو فوق كدي كممتاز يبونو ما هنا أستاذ عثمان شيخ عثمان جامع مركز بلال جونكو مركز بلال هيك كتدو محمد سعيد بلدة محمد بنت جلو مريم بري شيخ أبو بكر حائل نعم أو جنة بدون بسم الله جنة فوق أبا حائل فوق بود كونهم كم بهد مركز عبد الرحمن كوين لتحفيظ القرآن الكريم عائشة باري جنة هندنا عدلوا
نعم مركز عبد الرحمن ألف عبد الرحمن كوين كان المدرسة الدولية الحديثة اوكي محمد سيريبا ونغرق ممتاز هبي المدرسة الدولية الحديثة خديجة بلدي ونغرق ممتاز هبي Non, les filles. Mohamed Binta, Mariam Bari, Aisha Bari. Celle-ci c'est de Omar. Les deux c'est de votre. haray ko ɓeɗo participe no dawra on alhamdulillah ɓe jannaɗe hadiseje ɗo ɓe hunjiɗe ɓe firana ɓe waɗi ihtibar kadi allah waɗi ɓe paasi ihtibar o alhamdulillah haray ko ni feƴƴirno ɗe daro wona wa ɗo fi nde toɓɓere ɗo hikken toɓɓere hikkol ɗon jasakumllahu heyra saluo jonte ma jon jonno sa wuuri yewtenen seeɗa fi sunna nafoore waɗi haray joni e faala wattugol micro e sookeji oustade wuuri sefude diallo wona ko ɓe yewti en seeɗa ko yowdiri e haalirde ko yowdiri e sunna ɓay o andi ko domaine maɓɓe arde wattude micro o e sooke maɓɓe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونصلي ونسلم على خير البشريه محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حقيقه لست مستحقا بالكلام في هذا المقام وهناك من يستحق أكثر منه ولكن باختصار الوقت هري أولاد الدول كما قبل هام ما قد بيننا ونسيب سبق لا يقولون البناء على تخصص هري بلواي ولدين كما قبل يدوم يدوم ما هري يترك الله سبحانه وتعالى أدنى نسكون إليه من welo weloji buyno hawtondiri ɗo badde mi arnoɗo bahari mi gerdi e docteur on ha fi simi ara simi arata kono ajbar alayya ilmuhu gogo taw ine mariga ɗen buy janngoɓe arti ɗen mariga buy wonɓe yawde tawno janngude toon e kadi arata fi jamiati chatta neɓende abha mali khalid non hari ko sa nani fayde ko nanta ko jamia islamia ɗum قليل لنا القرآن قليل لنا ملك سعود قليل لنا جامعة الإمام ويسيب يا جامعة دي فتح تي شباب جد دي فايل يا أولي إنسان أنا قبلت في أبا قبلت في ملك خالد قبلت في جامعة فلان قريب تقول نعم مولانا بهوري من كليني تلك الله سبحانه وتعالى تبيني وجهر بني جودي جودي القرآن مولانا ده هيد هنجين ده القرآن no évolue de ka leydi men hande leydi men lagitini no jeeya e leydi ndi ɓura wona janngede e nder leydi allah hade nimatu min allah ko nema allah subahana taala yo allah duumin o ɗuɓɓina e wattor ɗum heeɓi karmokoɓe janngoɓe ha muuti alluje ɗen toowi moƴƴa himɓe maɓɓe ɗe woni artugol ka leydi maɓɓe yettima ɓay min andi ɓuri hewde ko si yahi yo martaba ɗon e wuri e on nema ɗon ne duuɓi sappo e joyi duuɓi noogay yo egguɗon wonno lagi ne o joɗon alhaali ɗum jowdori ni few ɗo ronga ɗaɓɓude gongal ka tawata ne woyto seeɗa hare ɗum kadi ko nema e hoore yimɓe leydi sabuna noon e yi artugol ɓeeɗo e yi nafoore nden fuɗɗike kisa yalta ɗum si tawno ɓeeɗo ko nokku ngo yaaru ande en perdino ɗum ɗo ari ga idan hadi ni'matun yajibu alayna an nashkuraha wa an nahtarifaha ko nema o waɗɗi jarugol irridano allahu subhanahu wa taala ɓay ko allah yiɗi ɓerɗe donc si ɗum ɗon en feƴƴi e yiɓugol noon hannde kadi tawa janngoɓe arti ɓen arako mutakhassis qur'an fi ulumi lqur'an yansarifu adhanum ila alhadith wa hadi ni'matu akbar min jabbillah si joni kadi noon karmo koɓe ɓe artoyi ɗo ɓe artiɗo ɗe har ko takhassus qur'an ɓe waɗi
marɓe tahassusu ɗo ɓaya tahasusat kathira spécialité ji no ɗuuɗi so on tigi arti tawi hina jahi tahassus makko on tun o waɗi e mum o hawtidiri ko wiyete kon sinwan alquran wal hadith ɗum ɗo kadi ko nema molana sabuna noon qur'ana on tun hara haditheje ɗen tawaka ko gabotawol helgo haray on tigi o wirata ko juuti gan si tawi noon woni haditheje ɗen e qur'ana on hawtidirama haray nema ɓurɗo timmude on heɓike haray ko jama on torete ko duumagol e duumuraɓe ɓaɗo suɓuɓe karmokoɓe ɗo nde tawnoɓe mara golle ɗiɗi e tati siwana yanganagol yimɓe maɓɓe ɓen fiino dina kam famora e ko ɓuri hittude kon al aslani al adimani al qur'an wa sunna ɗo haray ko nema yo Allah ɗuɗɗin sugu maɓɓe ɗuɗɗinanen sugu ɗum ɗo e si ɗum feƴƴi mi ñomite seeɗa ko yondiri e gandal hadith ngal hadith e al qur'an ko piiji ɗiɗi ɗi sertata aduna qur'ana on ko kanko to de mari haaju e hadithe on ɓuri ko hadithe on mari haaju e qur'ana on ko haditheje ɗen ko wahyu wono qur'an on wonir no wahyu kana jibrilu yanzilu bil hadithi aw yanzilu bis sunna kama yanzilu bil qur'an haray qur'an e sunna on sertata no jibril jippinirayno noon qur'an on e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon kadi o jippinirayno haditheje nelaɗo ɗen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko sinwan la yanfakku baɗum an ba ko piiji ɗiɗi sertata abadan haray toppitagol on point ɗon kadi janna paykoy koy ka ley ɓe immoda e muɗum wona ka nder ƴiƴam maɓɓe no ɓurano woni ɗe ƴiƴanɗa ni hannde haray neman o wawi timmude haray so tawi haditheje ɗen jokkodiyama ɗon ha hannde kadi heɓike kammiya molanaɗo hunjaɗo haray hannde kadi wori to woɓɓe goo kadi aroɓe watta ɗon goɗɗum min babi tahassus ko wiyete kon ulumul hadith wono qur'an on mari ulum noon ko noon hadith on kadi mari ulum andugol qur'an on janngugol mo bisanade ha memo e nelaɗo riwayaji e qira'aji ko jooli e muɗum hadith on kadi no mari sugu muɗum eɗen andi allahu subhanahu wa taala hafida hada din bil hadith ko haditheje ɗen allah reniri kaɗo ɗen dina karmo koɓe hadith ɓen hiɓe siiwi yaltini shubuhaji yaltini dalalatji yaltini khuzabalatji ko ahlu dalala ahlul batil yolliti ka nder dina kon sabu honɗum yaltitugol ngal ɗo gandal wiyetengal ilmul hadith ko ɗum waɗi ibnu sirin muhammad ibnu sirin rahimahullahu taala ɓay seydna uthman feƴƴini o inni ma kunna nas'alu an il isnad falamma waqa'at il fitna ay qatlu uthman radiyallahu an qulna sammu lana rijalakum فينظر إلى أهل السنة فتقبل أحاديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا تقبل أحاديثهم بس إلى كسيدنا عثمان فئن رضي الله عنه وأرضاه كويلا دون علم الحديث فدي يلتتود hari ado ɗum hari si goɗɗo wi tunnelaɗo maki jaɓete si goɗɗo wi tunnelaɗo maki jaɓete kono ka seydna ousmane feƴƴini ɓe andi goɗɗum jilli e nder julɓe ɓen jilli ka dina ko alano ɗon wattama wi'ede nelaɗo maki taw nelaɗo makali ɓe watti wiide kala mo wi'i nelaɗo maki ɓe na soggu sanadu on kombo yeetima kombo yeeti on noon kombo yeeti ha memi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hande kadi nden soggande ɗon hande kadi nde watta darede an wowlu ɗon ka woni hombo yeetiɗoma on ko woni hombo yeeɗɗon ɗon ko woni hombo ha hewta hikkodirɗo e sahabajo on si tawi ɗum ɗon fof darama tawi no principe ji ɗi wallinira noon laaɓi on tuma noon si o wi nelaɗo maki ƴette sano ƴettetake ko ɗum ɗon wiyete ulumul hadith janngugol andugol fi seninirgol ɗin silsilaji ɗon tuugorgal memugal e matuno on yani mako nelaɗo on ka sogga ɗon ha hewti mako on ɗum ɗon no woodi e nder gandal hadithe ngal ko honno ɗum no jittidirte ha ɗum ando ɗum ɗon ɗen kadi ila on tuma ha woni fewdo ɗo allahu subahana taala no rendiri haditheji ɗen ɗum ɗon joni si tawi woni heɓike toppitotoɓe sugu ɗum ɗon ɓannita sukaɓe anna ɓe gandal hadithe ngal kadi ha ɗum ɗon hawa hewde ɓe wawa janngude ko wiyete kon ulumon ɓe anda kadi ko honno ɓe sennidirta hadithe selluɗo e hadithe mo sella
ɗum ɗo wattodi e qur'ana on haray en andu fokkitande molanande heɓike ka dina ɗum ɗon no wawi wonde sabu teddugal dina ngal arta hara hiɗen tawa yo Allah waɗen tawaɓe ɗum donc haray ko raɓɓiɗi kon ɗum ɗo mi ñomudu ɗum gokkunni ko yowndi ilmul hadith mar lasli mum ka qur'an no mar lasli mum ko hadiseje nelaɗo no mar lasli mum ka sahabaɓe ila aboubacry siddiq radiallahu an ha memi haydu ka tabiyankoɓen ilmul hadith no mari lasli mum on ton kono ɓayna ɗum ɗon ƴoho ko sappagol tun ɗum ɗon ko yowdiri e gandal hadise ngal saabu welo welo ko tawi ɓe toppitiki kadi hadiseje ɗen andigol ɗum ɗon e jamma on en torki Allah subhanahu wa ta'ala dumina ɗum ka leydi men arsika hen karmo ko ɓe yaajuɓe gandal laaɓuɓe reedu wakkiliɓe kurkanade kaɗo ɗen dina haray karmo ko men hewti docteur Mamadouri Bari haray mi daroto ɗo wa jazallahu jami khayral jaza Kemarin yang bertanya ke soal boleh dia terbaik kalau mana terus orang Taala itu perlu dilanjut. Hari ini nanti Ustaz Jabi ya kaya yo también por inde por med vengo decorar la sala. تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الحضور الكرام والحاضرات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاريكو أديكم إنجرني الله يولتنكم تونو إن ندو غالدو تمبونديرا يولتنك الله سبو سي الله نيدوما o tawnete suguɗi piiji ka heɓata hakkil ka ɓeydotoɗa ka diinama tumbondirgol wana ɓeɗo karamukoɓe ɗo e ɓe taalibaɓe wonɓe e janngude haray ko ni'ma azima ko nema mawnuɗo haray en jarni seeniɓe ɓen fof en jarniɓe wakkiliɓe darani jannugol ɓe karamukoɓe ɓe yiwɗen ɗo karamukoɓe duɗe e taalibaɓe duɗe en jarniɓe karamukoɓe en torki Allah yalla ɓeydanɓe gandal ngal e cellal ngal hara eɗen jarniɓe no woodi e karamukoɓe goo janngayɓe ha heɓa wana ngal gandal tuwungal hara ko dollar goyɓe faala ko kayde Amérique ɓe ɗaɓɓata ka naagaɗo ɓe arata dey na farangine si ɓe etike fi heɓugol visa yagol Amérique ɓe heɓay ka ɓe heɓata ɓe heɓay ɓe yaha ɓe ɓuttina ton ɓe heɓa dollar buyi ɓe darnaga état siji haray ɓe ɓuttini gano ɓe andi si ɓe ari ga ɓe soñjoto kono on soñjaɗon ɓe suɓi fi nafugol ɓiɓɓe leydi ndin ɗum noon ko joddi molanandi inchallah ka Allah yalla waɗanɓe ɗum haray enen kadi ga jama on heɓi sans molanaɗo duɗe ɗen taalibaɓe ɓen karamukoɓe ɓen mo kala no hani ɓattade ɓeydito gandal gasata ko goɗɗo jangi o haray mo hatojini e ɓeydago haray min do mi weltike o programme mi yiiɗo haray programme o welila haray komi toroto en koyo en wakkilo
hande lagina alhamdulillah no woni yarde ni si woni ɗo duuɓi seeɗa haray lagine en heɓi jannguɓe boy ala newna en golliturgo sukaɓen no wakkilade goy sukaɓen no janngude ɓaymi ɗo sutiɗo sukaɓe goo ɓe heɓi no shahada woɓɓe heɓi ijaza ɓe wakkili tun e duɗe ɗen ɓe janngude ɗum ɗo si yaari ni ñande goo haray en heɓi ɓantare molanade lagine haray komi woni e yewtude ɗo karamukoɓe buyno ɗo hannoɓe yewtude ko komi woni yewtude haray ɓe yaafoto haray ɓay noon si on tigi noddama ɓe teddinɗa noddima ya yewtu haray ko beru ɗum naafi junnugol naafi hollugol kadi gandal ɓe karankoɓe men mawɓe men sinno takko meɗen ɗo hay ko annduɗen kon fof fayda goɗɗo majjira en haray ɓe yaafoto haray tigi tigi ɗo mi mara hay fuyi komi inna ɗo sina mi jerni mi weltike kadi haray ko toriɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo daraniɓe ɗeɗo golle Allah ɓeydanɓe cembe ɗe la ɓeydanɓe cellal ngal la ɓeydanɓe courage on Allah waɗu janngoɓe ɓen kadi faama ko ɓe wona jannede ko Allah newnan en fof hutorgol ko ko jannguɗen ya hayyu ya qayyum اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا حي يا قيوم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. haray en nani ko ustaz jaabi en holli ko en weltanike ɓe haray jonde wattude micro ɓe soke mawɓe meɗen ɓen docteur Mouhamadou Wuri Bari en ɓe hombana en jonde meɗen nden inchallahu taala. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأساتذة الأعزاء أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمناسبة كريمة شريفة مباركة وإنها لتدعو إلى بهجة وسرور. نرى الأساتذة والطلاب والمشايخ يحتفلون أو يحتفون باستكمال دورة علمية شرعية بعد رحلة طويلة تزودوا فيها العلم النافع. أسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعلها في موازين الحسنات وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يتي الله سبحانه وتعالى فوتي إدينا ماجي إدي موجريجي إبورال إتدونغال كو هرتناني والله كو نيما متاوتا hara hiɗen enen tigi hiɗen anduno hattirde o nema tawa en nani jogitorɗenmo ko Abdullah ibn Mubarak wi kon o wi nahnu fi ni'matin law alimaha almuluku lajadaluna alayhi bisuyufi. o wi menen imo wiya joni kamɓe karamokoɓe ɓen wonɓe e janginde wonɓe e wajade wonɓe e noddude wonɓe e wurtude fewna ɓonta ko ɓoɓino wurta ko ɓoylino holla ko harmi e ko dagi. o wi hara lamɓe ɓen no anduno nema e moƴƴere e teddungal e ɓural ko men jogii ko
ɓe sorta no kafaji maɓɓe ɓe piya men ɓe hetta kono ko heewi kon fayda si tawi nema no ɓattima ha fayda andata ittiri makko en yetti Allah yo Allah ɓeydan en yo Allah duuminan en haray ko tummodiral wondungal e teddungal wondungal e ɓural tummodirɗen ɗo en toriki Allah barki ko heɓoto ɗum ko yo Allah okkoro en baraji kone mum kon ta Allah ɗal en haray ɓaawo ɓe karamokoɓe ɗe yewtugol to Qur'an ɓe yewtiɗo Cheikh Ahmad Wuri Sefoure Diallo ɓe makani en ɗo ko tawata ta goɗɗo rewti e ɗum ɗon sakko bonnita Cheikh Jaabi kañum kadi ari waɗi ɗon labini ɗon pentiri ɗon haala bama si fayda ɓay ko hunde wotere yewtete fi muɗum si atti ɓen rewi fayda arɗo on ɓaawo ɗum ko wigol on jarama haray waktu on o woɗɗa ɗum ɗo ko nema ko teddungal molanangal Allah arsukugol en geɗal ɓe jeeyaɓe e meɗen yahugol ka ɓundu ka wahayi on cippi ɗon tigi ɓe wi ko ka hoore fusi wo ko ɗon gandi ɗaɓɓete ɓe ƴoganoyi en laaɓuɗam poy wallahi ko laaɓuɗam janguɓe jamia islamia ɓen ala wajihil khusus janguɓe saudi ɓen ala wajihil umum mi innal dey ɓe gollitay ko ɓe jangi kon kono koko selli ken ɓe jangi wallahu ala dhalika shahid Allah no seedi ɗum ɗon noon koko suɓete hande o zamanu ɗo na ko weli heɓude goy on noon anditen imam malik o maki inna hadha al ilma dinun fanzuru mimman ta'khudunahu minhu ngal gandal ko ngal woni diina taske moƴƴi dey ko hombo ƴettoto gandal ngal e juuɗe muɗum ta jangu e juuɗe wonɗo o wonɗo ɓay tabiiyan pellet naturellement no anda talibajo on o ñembay karamoko makko karamokojo waɗay batte e talibajo muɗum ko on tigi e alha no on tigi rentori wonon tigi rentori kono a taw yay e nokkeli goo haray mo ñembi toon karamoko makko ɗum noon no jeeya e nema Allah addangol en ɓeeɗo hande telen ko yowdiri wano gande alqur'an no alqur'ana jangirte e no alqur'ana firirte Allah okkori en anduɓe ɗum ɗon netti ɗum en hola ɗum hande kadi lagine ɗo hadith wawɓe yurnade ha sendidirana en oɗo hadith no sellima o sella hiɗen mari ɗum kadi fannuji luttuɗi ɗin andi gande l'islamu ɗen ɗe ko ɗe jogodirɗe a wata no wawi wano wawi no oto moƴƴinira noon sa wi kunɗo a kunɗo ɓay ko sera ko woni a itta ko mbugoɗa o gasa ɓuur kum fande kun ittata kun ɗon ko kun hattangal yaha ɗen jogi alqur'an ɗen jogi sunna hadith on no esɗi ɗo ɗiɗi no yalti ɗon fiqhu e usulul fiqh no toon ulumul musaida li fahmi hadihi nusus ɗum ko ilmu lluga al arabia nahaw sarfu balaga e adab e ko wayta wonno Allah walli en ɗeɗo gande fof ka be hiɗen mari yahuɓe ha mutoyi e muɗum ɗum ɗo ko yettude Allah hara ko on ɗum mi wiyata en bene yahoyɓe te'oyɓen seeɗa no woodi yani sa yahi ka cangol ko embere miran humma kun addata woɓɓe yahay aray ko wa sifa menen komin yawno kon haray e honno wiyete ani ko goble hun jogi woɓɓe yaha ko siyo jogi
woɓɓe ko fiifaaru jogi kono qasimul mushtarak on ko min kafi kon no ton min fof meɗen ƴetti aadi ƴettidi Allah aadi yeeso jangimɓe men ɓen wonde ko min jangi ko be men yottina ɗum fewndo ko ɓe taranta men metelol ngol ardiɗo duɗal mawgal kamen jangi ɗon ɓe maakono ɓe maaki Allah seedo ɓeeɗo ɓe men woni e jonnutude ɗo hande e kaydi jande muɗum men seeditanoɓe wonde moodi ko ɓe arno ɗo fi mum kon ɓe heɓi ɓe men anda honto ɓe jeyra men anda mawɓe maɓɓe few men addirali ɓe ɗo fi yo ɓe janguɗo ɓe waɗana men goɗɗum ka men heɓa jawdi Allah ko men addiri ɓe ɗo ko jangingol ɓe diina men jangini ɓe diina ha men felliti ɗo ko haldano ko menen men hunni ko men ɗaɓɓiri ɓe ɗo ko ɗum ɗo ko ɓe yottinoy ɗum ɗo e umma on ka ɓe wontiri ɗon Allahumma shhad Allahumma shhad Allahumma shhad wallahi ko ɗum ɗo woni nde ñande Allah seedo menen telenga men min waɗi min simi ndaari joni duuɓi yoni 16 goɗɗum miɗo e nder jamia islamia ko ɓuri fanɗude kon fewndo ko min woni kulliya lewru ndu mi heɓay $200 ko ɓuri fanɗude kon logement na ɗon ñamete si mi itta ɗum ko seeɗa ni ko mi ittu 30%, ɓe itta 70%. hay hurgoji kamen woni ɗon lootoɓe no woodi couloir ji lootoɓe no woodi heddi ko nder chambre ma on otoje no woodi ko ƴetta men ka université naba men ka julde laɗo sallllahu alayhi wa sallam a yoɓata si ɓe organise e umra otoje no woodi ko ƴetta on tigi madina addamo ha makka waɗa umra e dépense maɓɓe ɓe loose ɓe waɗa piiji ɗin fof hitande be hitande minen on tumati ko sa feƴƴi noon dey sa feƴƴi matiére ji ɗin fof hitande be hitande a heɓa e biye ara wona ka ɓeygu rema lebbi ɗiɗi hoota ne wendeji no woodi ko fanɗi o ko fanɗi ɓe financé neɗɗo goto nder hitande nden dolaji guluji bus ɓe anda honto men iwri ɗum na seeɗa hande aduna on fop gandal ko sodete ɗum aduna on fop gandal ko sodete ɗum a ittay ha si soda suwa itta soda janga maɗum ɓe ñawle janga ɓe golloya ɓe tira ɗon ha ɓe tira ɓuri ko ɓe wanno ɓe finance no kon donc haray menen mo okkori men jawdi meɗen jaɓi meɗen welti komin ɓurata weltanade ko ɓanɗo deftere wi jangin men haray oɗo walli men moƴƴi sabu dongal ngal men rondangal ko ɗum ɗo rowtirta men ngal haray onon kadi ɓe men tawti gaɓen onon kadi yeeso Allah ko landoyteɓe goyi ko pellet yaltugol yaha ɗaɓɓa gandal hay si tawi ama ko ka leyɗe arab satte nde woodi e muɗum ko wonta tun taw a yiyata mawɓe ma dumunne a yiyata sonnajo ma dumunne e alhaaliji ɗum ɗon tun taw haray ko tampere goo tawti noon hawra e sattendeji konnguɗi mettuɗi e huwodire mettuɗe fii on tigi muññike ɗum ɗon fof o woodi ko o heɓi ko tawata an wonɗo ga on a mara ɗum
heɓugol ɗum ko farilla e hoorema ari ha hewti o wima awa bisimilla haray min dow ko miɗo hebli fi jonnugol ɗon ber komi heeɓi ɗo ko a jooɗi keɗo a wi an no woodi ko jokkuɗa no woodi ko hittuma ɓuri ɗum ɗon yeeso Allah haray no toon haray landal ngal no toon si min yettinali pellet min landete wala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina haray wakkilo ɗen ɓattoɗen ɓe jangen sa tawi no woodi fannu ka jangirɗa kono no woodi fannugo ka a janga Allah addi fi a heɓi taaliba wota ɗum haɗu wona taalibajo yimɓe moƴƴuɓe attiɓen ko noon ɓe ƴettay e juuɗe oya wonɗo dow maɓɓe ɓe jonna wonɓe ley maɓɓe ɓen ɓe hersira ɗum ɓe ɓurnaki ɗum ɓe townitanaki ɗum wiigol ustage en kadi jak kamɓe kadi ɓe jangga e jaka kamɓe kadi ɓe mari karama ko yiɓe ya janngugo en ka classe wallahi si min yeehi ka haram ka majlisi makko mi yeƴƴito mi tawa hino docteur kaari no docteur kaari no professeur kaari no ustage kaari ɓe jooɗi ɓe heeɗi ko ɗon ka cheikh abdoul mohsen el abbad ka halaga makko wo halumma jarra ɓe hersata ɗum yimɓe ko menen komin taaliba maɓɓe ɓe jangina men ka classe ko ɓe jogii ɓe yani ka darajaji ko professeur a ko ɗon hatte al ustade kono ɓay hiɓe anndi telen ɗon fan andugol masalaji fiqi wawa sortugol ahkame e nder ñawoje hadisaji e ayaji alqur'ana e adda tafri'at adda ahkam adda ta'lilat cheikh mouhamadou mouhtar shingiti on ɗon ko wahidu qarnihi o wela hewtade hatta ɓe ara ɓe naftora ko ɗon ene ɗum ko ɗum ɗon ene mankani en almuhim mi juutini haala kan e waktu on ari nangi en ɗo mi weltanike karama ko ɓe jangimɓe ɓen mi weltanike taalibaɓe jaɓɓe janngugol ɓen e onon makko baɓe seeniɓe ɗo ɓen ɓeyden wakkilade no woodi emen wakkiliɓe buy fi ɗaɓɓugol ngal gandal ɓattagol karama ko ɓen heɗo lando janga teke teken no hutora kadi kono no woodi bus lam yarfahu lidhalika ra'san ɓe ɓanta hoore fes ndaare ka subakaje darsu wi'eteɗo assalamu aleykum subaka joni tenen talata alarba alkamisa juma gasi ko madina ko yahete ɗum kono samedi dimanche darsu jangirteɗo bimbi kadi na wiide ko ñalorma e fana sakko nano haaju junoɗa denna bonoɗa peranoɗa maydenoɗa ɗum ɗanoɗa ko subaka ndaare arɓe juulugol ɓen on taway si feccama luttitoɓe ka darsu ɓen si feccama pecce joyi taway nayije ɗen fof eɗa yeehi ɓe na andugol maɓɓe ko wona e janggere ɗon kon wiya ɗum ɗo min ɗum ɗo miɗo andi ɗum mi ala jooɗa ɗo bonna tan an na ɗum neltiniɓe dey tawa ɓe anda fi honɗum Allah moƴƴike ma ha addanima karama ko joni ɗon joni ko andu an o immade accita acca ɓeygu ma acca ɓiɓɓe ma acca pum yaha ɗaɓɓa gandal que yani attaallumu mimma la yastaqimu addinu illa bihi fahuwa wajibun ma latimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun andu janngugol ha anda ko tawata diina ma kan sellata se andal ɗum ɗo ɗum koko farli joni noon ɗum alhamdulillah naya yahu ko no ari ha ili ha hewti ka tande ma ko hay jogaɗon haray on jarama on jarnama on weltanama ɓeyden wakkilade e haray ɗen jarni weltani almami ɓen ɗo e karama ko ɓen seeniɓe ɗo sembingol ngol fo en toriki Allah subahanahu wa taala no tumbodirɗen ɗo ni saabu deftere makko nde nge sunnanelaɗo makko on fi famugol ka dina men ɗo yo Allah tumbidiri en ka aljanna ɓurɗo towude hara lette attaki ɗum Allah waɗi en malaɓe Allah waɗi en natoɓe aljanna on yaafoto haray si haala ka metti jasakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment en weltanike mawɓe meɗen ɓen e ɗi konguɗi maɓɓe ɓanguɗi ɗo sago men ɗum ɗo no nayo taƴu koye contine ɗo ha kikiɗe hakke ko tawata ko nafore nde no woodi e muɗum ko ɓayi tan on nangui jama on inchallahu taala joni en daaray no gueren juuɗiren alansara on jama on wayni to haray joni en faala noddugol ɗo e oustaz Diaby Darussalam ɓe waɗana en du'a on juulen jama on wayni to
haray musidɓe meɗen kam no hewtuɗo joni alaji abdoul bari makete ɓe gammira rako dewdugal jama جبر الله كسرك وغفر الله لمن يشرك بالله ما اخذ وله ما اعطى الله يرضى يا الله ما وليتنا والله جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هراي سماو بأوتيجي يميريما أواتا سلالة هراي كو مو من بن دو كامبه هانو دو أنا قول إن باتن دي جون دي دو في واتامي جوتين حالا كامي واداي سابو دفتا قول يميرورن إن شاء الله en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla beyda en moƴƴereji makko ɗi yalla beyda en moƴƴereji makko ɗi en jarni karankoɓe organise ɓe ɗum ɗo ɓen en andi ɗuɗe alqur'ana ɗen ɗe falama heɓude avenir ko woni avenir ko tambitagol talibaɓe yalteɓe ɓen ka ɗuɗe ɓe heɓoya ɗe gande ɗe ɓe sitani en ɗo par ce que si tawi yaltuɗo ka ɗuɗal o meɗen marno suusi hunjinayɓe ɗo ɓen fof no marno suusi ɓe talibaɓe yaltayɓe ka ɗuɗe ko honto ɓe yaata joni alhamdulillah ɓeɗo udditani en dambugal ngal e weltanike ɓe en jarniɓe par ce que sa yangike duuɓi 5 6 7 10 ha pay kun hunjike alqur'ana on ɗon naati e nde saare ɗo wallahi haray no maapini an yangi ɗon iɗa maapi ko an ɓuri maapade ɓuri hay mawɓe makko ɓe par ce que si goɗɗo hunjike alqur'ana hande kadi mi ukkiti ko mi nelaka si goɗɗo hunjike alqur'ana hande kadi si o yahi o yuppoyi tuuba ko inde karam ko makko wolete wana inde nen makko wana baabe makko ndare talibaɓe kaari no wayi joni ɓeɗo udditani en fi tambitagol ɗum ɗon en jarniɓe yo Allah yoɓɓe ko ɓuure moƴƴude alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih كما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا وقائدنا وسائقنا إلى أعلى جناتك جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين تركي الله سبحانه وتعالى قال دودال فدودي ريمودي دو يا الله ود بركه ماغال جانوبه تومبن الله بيدام be cella الله بيدام be balde الله بيدام be dole e cembe الله بيدام be fatu e nasru الله بيدام be yaajende parce que marsata baawo jawdi Allah okorbe بفضل الله ومنه en torki Allah subhanahu wa ta'ala duuɗe alqur'ana ɗen fof yo Allah wurnude waɗa barke majji yo Allah yewɗe wonu sabu natugol men jannatul firdawsi l a'la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.